yaguze emotoka tu amawulire tuba ku bintu byakudde bengerera zitenda mawulire gompango ole bengerera ali mu bivyo bya itaka ekamuleko ate obo tuwaira mawulire bagano mukulu edit okay kansimulule eriyo omubaka mu parliament eriyo omubaka mu buso wulire kansimulule olundi twida kule kansimulule eriyo omubaka mu parliament wano mu Busoga akoba omubaka gundi ali mu bivyo bya itaka ya Rere kikobebwa nti mbu yafuna echapa ku itaka lya Rere yafuna echapa ekyo msemi fungo sirikeni anti ndi kukuma story ewe tegere mubakati nze bansomesa amawulire lega bagasoma toganjiramu kuba togaidi so I'm waiting you my brother yaja yewolera ke sente yamala echapa ekyo yakiguza omuntu owundi ngate yewole sente mbanka ani oyo ebanake omubaka wa parliament waga muzeyi editani oyo akachi kakatwala ebyokulondesa mu iwanga Uganda kavireyo kalangire na kwedo mwezi nga 17 omwezi ogw'omwenda azira mawulire gato ali tumalira bwa bisero ololo wekyapa itaka lya Rere liko banani mubakati oyo mubakaki twogere ko naye ye itaka lyo likwogera kuliliwa tisachi yo tetomatiza oide kuogera bintu byote kakasa mukama waife atebiriga nti tuge sitole bayogere ekintu nga kizira mukitobo tukobere ani MP nani era itaka liliwa kamba story tuje ebindi kana abantu bayita amawulire poire mu amani muzane byemukola ku training wajigwa eriyo family ku Baxiba Road eri kulirira erevireyo eri kwenda bajambe eriyo omugayiganga aba munsi ya America baliko banti ekizimbe kye babayire mu emyaka n'emyaka bali kivwamu nti era itaka le bali ku tirya iwe so ali mu America nali complaining itaka liri bana balwire ku tirya family che eri awo ne family chi kuba omugayiga ali America nani kuba waliwo gano geboleze emotoka awo waliwo awo kibangirizi awo ni wala wali ngedwa waliwo mwange ne ibala ne roach waliwo lyabala towakana yabanga wali mu ifetu bamuyitira idinda abayire ki bwovaawo waliwo n'amasanza gebere bakolesa ga main hospital waliwo mulirwano waife wano yena n'enumba dimaze myaka 30 awo ngati bamu babu alanji mbodere mu amaje kandire kukwewulire ino akachi kakatwala ebyokulondesa mu iwanga Uganda nga kakulemberwa omulamuzi Justice Simon Mugenyi byabakama kavireyo kalagena kwedo omwezi nga 17 omwezi ogw'omwenda bayire bajje n'olunaku lwe bajolonda okwiza mu kifo ekyali omubaka wa parliament eyafa Moses Ali kinaidukira nti eiteka liraga luvainuma lwa myezi 2 memale okulonda kwabaawo omubaka gwendiri Moses Ali mulala era mbale nja kumalayo Moses Ali nasirikirawo mbale nja malayo okobyo ti eyali omubaka wa parliament Moses lire lyandida elyangu bali kujja kulonda sebo ba sente ba LC2 mu Uganda yona Honorable Mire Babalanda Minister for President ali kuliza abana Uganda okulonda ababakanga ba NRM abanachikirira ebitundu bya ife ali kubakubiriza era yakubiriza akati banange mukikole kuino kubanga awo tuli kusinga NRM okuta eisira kuba abantu abakuno bajja kulera mulimo gw'amaani ino era Mire Babalanda wanti buli kantu afala isira era Honorable Babalanda Minister for President abali mu Busoga munonga agazaako okuyinonora abantu kuvira ko kukwero si wano ngali bakwa mulonde ba NRM so tuli kubakubiriza ena ku bantu bali kuba campaign era dili kutambula aya lero tuli tu amawulire ga Bugweri tuliwulira wandera Bugweri bali kube tena kwedo mwezi nga 8 era mulwanye nja mutika wena nkutika mulino kujjo kuli ekimere bajja kwebaza abalonzi abamudogo muliro bulu so wandera sadala tawamu kubanga byali kola kubyalwa kuba imwe mwenda kintu babage mawulire ole mwina yayese bavuka kujja Kampala yabese kuba salusamu baje Kampala tasobola kwenda tukolera ku ground nibe yayese nabo bakadeidei eriyo omuntu azalibwa mu Busoga mu yakula yaweze emyaka 28 nga tasalanga ku lutindo olu bridge abale basazaye basanuike nga bajirere se of course okukutika baba ne bakutwale Kampala ocheta Kampala